Kita saluna paparna putar raja sila sabungan sual turpo na marujatu sila lay na bulak. Oras madita saluna paparna putar sila sabungan sual turpo mang nadia beta maringanan da dong di 2 portibion. Mulai tema di tuata di nama pasok kita boy marpungu dia pala budaro di sekretariat DPD Banten imana dong di Permobat Tangerang. Song persejarata pada di Budarion ima taringot parhudul ni pariban ni suhut ima ditik di pesta ujuk tarsaudian no panorangyonan non asa tape itu ima na di patorang ni amata guruta narsumberta ima sian amang tua kudepan sialo burun rajai bursagian na dot amang uda opuromora sila bariba burun rajai bursagian songsai dot amang uda aman diaju sinurat burarjay bursagala asa dengga mata payo tiwat asa anggiat tutabanak ka hamora di permendato di ta boleh tema oras. Oras mari kita peparada puta raja silai sabungan sualo turpuk namar hojah tu sila lain bolak. Obar tu materi dari pasaknya mata prologer rekin ima perhudul ni pariban ni hasmuton di sada-sada pulau ujuk. Adorang so masuk kita materi dengan dora patorangan rami etimologi ni hata pariban ate. Ya. Sian aka piga-piga sumber literasi nadapot jala naon disukutot kana tua-tua sada pangatos yang di paribanon ima berasal kata iba, kata dasar iba. Molo iba bahasa Batakna artinya aha? Au kan? Bahasa Indonesia saya. Saya, au. Mau bahasa Indonesia nah saya. Ya, abdi. Bahasa Sunda abdi do? Kurang. Kurang. Mau abdi Jawa. Sarua. Bahasa Sunda. Ya, Sunda halus. Abdi halus. Kromo inggil lah teh. Kromo inggil lah teh molo bahasa Jawa yoko kromo inggil. Ya. Molo baru di Pariban. Diauhan dianggap sejajar doh dirina. Nangpe marasing-asing margana. Itu kan? Molo marasing-asing margana. Nah jelas Paribanon di Paribahon marhite-hitehon siap pengulian. Pengulian sada simatua samarga inatana samarga marga sian tarobo manang marga sian partuturan sian perpadanan ate itu kan jadi di Pariba katakan sate saat dison di Pariba dia seolah-olah sarupa kita posisi tak doon ibara mahite-hitehon ima pengulian buido pengulian on nasara simatua nasa marga nyolina ini manang perpadanan ate mangate ima di Pariban nah songonari molo majo kita marang mambayan sada gokod do jojo takas do di sinon tarokod dagino marhite udanganon rodhami majo hamu sada dongat raja di dongat tubuh raja di dongat sahuta raja di Pariban
Ale-ale terlebih dihamu hula-hula dohot tulang mami kan itu asa rap mandang laka do inata sorry pada menghadapi ulau titik do seterusnya ate berarti sian gokko do jojowi ise do namang udang pariban berarti hasutan Ada dua. Sebulan boy, dua seperibat boy. Berdasarkan undangan ini dong, berdasarkan undangan ini. si gokko jojowi mah jolo mah udah bonasu do kan bonasu do namang udang dihamu akka manami moloro kita menghadapi manang menggohi gokko do jojo ni siang sara hasuton takas dora di sinon perjabaran ate jabar hata perong do kan jabar hepeng perong do kan jabar sinamot adong do kan ma jabar juhud adong do kan jabar dek adong do kan nah itu berarti posisi di pariban on sasitongna malo tabereng do alara takas do dihalaki na gokko jojo nasida diala di si ulau ni pe di ujugi pe nasida takas do dapat jabar juhud dohot jabar sinamot maulo khususna parburu dan itu khususna parburu nah maulo tabereng nuanginon kita di Jabodetabek dan itu maulo pajawon HP di gokko jauh adong no langsung tu pariban apa yang maulo di mangajane adong do jabar hata tu pariban hah jabar hata dapat dua lagi Dapat sebulan. jabar hata oh saya kota bulan no tikin nama itu kan saya kasuhutot do masuk tu Jarang. jabar juhud Jabar deke. dapat jabar deke jabar deke Jabar sinamot. dapat khususnya maulo parburu jabar sinamot dapat kan maulo on sian parburu maulo tabereng do ison di gokko do jojo takas do di gokko jojoi bora hasuton maju menggokon pariban dan itu pasti nang dapat jabar hata teh lanot dapat Kalau posisinya ada tuh main untuk ulah-ulah itu lah. Ulah-ulah itu satu dengan jebakan. Dasarnya. banyak tur odoran di hula-hula Oh, ulah-ulah lima. gitu kan Mangutun orang di hula-hula apa kok kodo jojo sen bona hasutot Ono paribat biasanya di dalam kelas sudah ada warna. Model udang. Ini belum keluar di mana di bangun Ada makalas son. Jadi berarti sen orang Indo ulah dong. Ini kalau berhati di mana? si odoran dia tuh kan Ulah-ulah deh. ditikina majalo hula-hula hasuton gawe bolo mayuton odoran di hula-hula do hasuton gawe do manobba pariban itu kan Ala punya bontek kan. itu kan Iya, tapi yang saya itu. Alai belum di Ulah-ulah dari sesuatu. Udah ulah-ulah dari saya.
otomatis kan ada itu dulu kan udah kuliah. On molo parburu ate. Ulah-ulah di parburu. Ay pari-pari, mabudak ka Ah. nila. On molo mangulosi daw ba siyan odoran di parburu? Patas lah. Kalau ada beruna kan, itu kan, beruna ya kan. Nah, mau taberan do hula-hula di Paranak. Menganalisa naman ito kuya. Ini analis. Hula-hula ni Paranak. Berarti kan hula-hula daw doon ang mangulosi. Iya. Ang doon bang ulo si Tulangan mo. Jadi pariwat tahun, ang plot. Jadi mo udah mangulo si Sikan Julius. Nangyama na. Mo udah mangulo si pari-pari. Ano beso? Uy, mangulo si Wala siya Pagay. parboro kita. Ano, udah manusok nga ng kaibek ko. Gusto naman niyama. Ay bulot ng marana, di ba ang mga sika? Ay mangulo. Ala jarang ditangkip. Siguro ba? Dahil mo ulit ito. Ang galing nga. Walau marana dato kita, paribandisikan marana nama. Ku pangantin. alay dong na mangulosi kan? Layak dong mangulosi. Ako mo na ka. Ya, dan mungkin kan mangulosi kan? Harus namanya manupai mana mas? Ada gitu, gitu kan? Manupai itu mana ya? Gitu kan? Ade, setabi ate apa kate? Akan waktu aku dak mangudaku on dan sana keputusan on hal wacara dak yo. Artinya molodong do tabering situasi na masa tak analisa. Sada kelayakan nenon behar sa sintong na nakipi judul takan behado parhudul ni pariban ni hasuhuton di sana pesta ujuk baik pariban ni Paranak maupun pariban ni suhut parburu kan itu noangin. Nah, molo kita di Jabodetabek alana tadokod dagino bahwa gokod do jojo ni akka hula-hula ada tu perburuan negara itu kan apa ini kitchen rakim gokod do dengan inon takas do gokod ni hasuhuton inon tu pariban baik perburu maupun Paranak kan itu kan apa iso posisinya masih gawe mangutuk hula-hula na mana Jadi aturan tersendiri atau jangan itu. ano perlu tabasan lo nate alana tabadikon di sada-sada luar adong do na badjo khusus untuk pariban dia adong jabar hata ditiki nama sirariani non saat datu pariban bahkan tu ale-ale saat do inon alana adong nama dokon dan itu adong nama dokon ale odang sara-sara kepastian do biar udah koda unang gawe sara non seolah-olah pendapat tu daw adong nama dokon bahwa dalihan datulu paupat sial-sial isi do ka sial-sial adong nama dokon na termasuk sial-sial sada dong sahuta ale-ale do pariban dan itu ale odang sara kepastian adong dope perbedaan pendapat taringot posisi ini paribanon. Nah, alani di kita selalu on perlu buah-buah pemikiran tadi son bahasa songinon. Agak kontradiksi mau diberi kami goko do jojo ni hasuto takas do tu pariban. Takas do dilihat hasuton jabar juhud doh jabar sinamot molo di khusus parburu do aka jabar nasin ma dan gitu ali buasa parhudul na hula-hula inon molo paribat tanah kinsen mbona mulana iko hodokon di pariba berarti setarap do kita sahudulan dunia kita molo menurut kami Kaya bangsa marga na siya doon.
Bulan siya suto na to. Masing-masing marga doon na magparibak kan. Iya, ale mulai sini dibayar pariban. Mulai bayar misal hudulan dari si pariban. Gitu. Ah, Ada saku, borong di undangan ini kok kudu pariban secara umum deh borong isi di undangan ini. Kap kamar pariban Sudirman, kakak mana mah baro, masuk sudah sarungan. Alai borong pariban dia sudah kan di dalam kelas semua. Ini, nah, saya mulai mana. oke lah. Mau soal ini dia mau deh dok. Mau bersifat general nomor secara umum lo pejo pariban di gok dok jojoi aturannya di sini di tikne marsiara ini manang pejo ini ada penghormatan gora-gora tu pariban dihitak kena pariban raputul mai terison abi hapar huntul muna iya kan Nanti Pak Harum. bahasa kalau dengan sahuta Oh, Ibaik kuduran na. ibek kutulan na basi pariban dengan ibek kutulan na Ada di musim masa mula. dengan sahuta mata kata basi pariban mata kata do ale-ale mata kata dong apa pariban mata kata apa gokot do jojo langsung sian bona langsung Behahira-hira abang, baik kamu be pendapat tak asis sonda banguris pisit tahun. Ano ko sa mga pagmamahal ko na sila. Kalau beli mah tak dulu. Nah, Ulang-ulang. secara umum itu di pariban. undangan ini betul. Pokok Ujung pariban umum. Kalau beda lagi dong nih. Berdua mesti mana asal ulang-ulang kan. Kalau kebetulan, tapi sebetulnya kan terpisah dosen bulan-bulan. Bahasa orang asal terpisah, ale-ale. Basi hula-hula na Bahasa iman. bulan-bulan di jam pimpinan sidang kan itu. Udah, ngapain rata-rata udah ngadu biar ngarong kata pariban di sini. Mau Udah. udah. Kalau di tahu boleh dijang di permasuran ini dijang raja nol. Unanon mabeno surah undangan na mangudang arong pariban di surat di dalam no. Tapi gue biar kasih udah ngataran nope. Wah. Sudah di bawah. Kan pariban. Anong no? Anak mau jangan main. Nggak junjut tuh saya itu. Salah baca haro bang udah. Bacalah pendapatmu. Abang udah opo kerajaan. Kau nak dulu ti? Nak pergi maju. Sani nyolah. Mulai mah dihita saduk nak. Nama orang ni. Jadi bolo analisaku antara hula-hula su bolon dok pariban dengan tusi. Nah, dia status baru dulu. Alana ada kia muncul. Oh. Itu tunggu analisa. Contoh, dia di macam ni buat. So ya, aku jalan dia besok jabar juhud, jabar deke, jodoh jabar sinau. Alama YouTube kula-kula dari juri. Alai ni bekas dong ini adong memang makdo makalason pariban. Nah, belum mengerti hula-hula. Oh, pariban di subuh loh. Bolo boy sama jo parutul. Mangiuton suhut nomor sani na ibu dia nomor dong atu. Bolo dung saya non na ho Roma husoko. Bolo lang ma kata hitan non mangrupi kami mang pebuetor hula-hula. Jadi ini na foto lupa non secara ada batak mulai najul sak sonare atu si dia di posisi jo sonare. Pariban nate. Oh lo. Sudi mulai tema. Nolate mau. Las rohate. Apa terketua? Itu apa ya? Abang udah mandi Gisel? Betul. Saru foto. Siapa jo? Abang udah ada ampar si nomor onom. Nah, opo Cleo. Mula dia matu tu dihita langsung di narasumber nami amat tua puri pensialo so nang binain rumah ni nang pamuli borui ba jadi tentu binain do soni do kene bapak tua di undangan yang kapari do segala macam do ngasahuta do tubuh alai posisi ni pariban memang au Pujo do paribaku asa hudul rupani rak dohot simatu aku kan alai di undangan ini memang solo do bapak tua kulit do pariban alai paribakon dihutut do korong ni hula-hula rupani
Artinya molo songon Jabar ba inat tado manaruhon tu paribakon. Songon Jabar apa rupani songon sinamot ni kumajo upapariban. Alai di mangajana dakya di jo upapariban bui kan. Adong doa. Adong na te. Ay matong alai pada saat ditaruh rupani dang molo songon hula-hula kan ditaruh dengan kan. Jadi molo iba. Alai panguliboro ma pamulioboro ma paribakon dang dilian upapariban tua. Matong. Nabuhado na yung memang posisi ni Pariba sa ni Abangor ni dang adong tempat hirana khusus. Alana iba itu tuh bari hutud do hula-hula Pariban ni kini kan masa tiba batuan kan. Jadi patamo dia mau udah bihado. Ya, ini marari do. Olo, Masukan sa kote si asing do si parudul ni Paribarosa. harusnya dari kunasing do parudun Pariban. Rap saudula do asudula. Olo, asa pada saat upa Pariban asaro suhut rupani laho menaruhon. So ni mandan muluk boy alai. Suka Adi nate. jalatun sona ay. So ni batu asautik. Apa ni harapan? No comment ba betul? Amado. Olo, pa maju bang. Baju soal itu. Mau lihat ya Mak di narasumber 6. Jadi memang bolo dibahas masalah parhudul manang pajauan paribanon. Kurang do perbedaan antara bona pasogi do tano perserahan. Bolo di bona pasogi paribanna ala nadang pola do pe songon di tano perserahanon merlanggatan manang namar panggung. Ayo do rapak lagi di jolo salu na do akka pariban na. Bolo tabereng na masa gudang ala nang nongay nope dung arong panggung arong gedong ase Asing Pariban dari jauh. dan arong pola ibain hudulan di pariban na di jolo. Di Jakarta na tapahiu-tihu memang tamado tong Jabodetabek. Jabodetabek kon tamado tong memang ibadu dangani do nama kalasoni pariban alai cocok do songon menurut tahu rap hudul do hula-hulana alana odo doranna aina manggokoni pe hasuhutoni asara mahamuda pariban do hula-hulatta orang sibahason pariban adong do sandok punya manguda nakingani ya ba yau pariban dang majalo hape mana pariban ya majalo adong dotong songono pariban suhut do pariban torok bolo suhut de mana contohna nasabutuha imanggo pariban Nasara sampai Simatua. Nasara Simatua. sada sematua HP gudang nayak ka di alanino do hulala amang natua-tua sepola di bahay di Jakartaon sa hudulan pariban ni suhud do hula-hula dang pola di bahay khusus pariban ni suhud ison. Aku sepakat di sebenarnya kosong ni benon. Bacuman jabar hatau do naso pola terima au. Bahasa jakya jarang do. Paling ma tikina pasahat to ni ulos yan hula-hula nai atar dilema sa odik tiki. Harusnya diwajibkan. Ilek hula-hulana. Ilak hula-hulana. Ido. Ayat dono ni hula-hulana ma aya dong do pajuo tuhamu pariban ni hasuhu to ni maburunami paribammu doko katam jabbar hatam alana madabo jabbar juhut to jabbar sinamot dohot Ya. berarti kebijakan ni konadong sian hula-hula alana Bisa didengar dengan tusi. alana sahudulan dohot daw sahudulan do hula-hulana
Wala saudulan to kan. Kalau saya udulan itu sebenarnya. Level na kasaru baru. Angko level sebenarnya harus dikasih. Iya. Orang itu tong na analisa kuna di Jabodetabekon, asedang pola Abdul istilahna idia do paribanon. Jadi sarannya Bang Buddha tetap pesongonon. Saranku perubahan. boy mah tetap sauduran dohot hula-hula. Ima paribat torok do pariban kadung. Alai nian bolo songot dihita bolo boy di silai sebungat Tangerangon. Bolo hita pas songoni namarulau ni ba hita odoran ni hula-hula ileyamma jabbar hata tu pariban di suhuti. Dungsay na sida kan. Dungsay na sida. Bungsay na sida. So ini nama molate. Baik beranak maupun Berburu. Berburu. Ya oke. Dan abang udah opo ada teh ya? Dan mah jangan aku udah ya. Jadi mau lihat Tambah gudang pendapat artinya ada masukan. Jadi mau lihat mah di tak molo taringo tak kedudukan di Pariban mana status di Salau nujuk. Molo kita sebenarnya memang tahu wadong do. Molo ibu nafas yugit. Alai molo tabereng di Jabodetabekon. Menurut pemikiran tepak dosong natadoki. Alai tak biasa diulahon. Alaso biasa diulahon gabe imana tekos ya somalon. Sebetulnya mulai tegak ke pesongon ya lah berdasarkan dengani wajar. Alai mula satu tumpe sarong bila menuntut. Asisuli-suli udah tutur. Bersyukur kita paribe pesongon ini nama. Paribe ni siapa harus pesongon ini mamuse. Jadi si bereng nama sa dah bereng anggo para datang di Jabodetabekon asal mah dimulai asyad dus niroha. Songon ini anggo pada dapat tu. Jadi sarannya Bang Buddha tetap do Saran, kalau songo saran, kalau boy berupaya manyan menegakkan kehadiran ni Paribani di Simangajana. Malah teh. Isa dah ya. Abang Buddha daripada yang ngarakit. Oh, dagi gokon teh bae opo. Jadi mulai hati mak di kita ala adong pembahasan tak mengenai kedudukan di Pariban, Pariban ni hasutan. Jadi molo awan dokon berdasarkan pengalaman nakya terjadi. Mungkin Pariban na di Jakarta on dang dia tusi mungkin. Dang dia tusi. Ala asaudok kesani marpesta mahita na 3 tahun na lewat. Roma Paribaku sia Sumatera. Jadi giliran madokok kata kan odoran ni hula-hula doha laki kan. Jadi neng madokok kata ibana ro simbatuon ikat. Nang pala madokok kata hamun nah. Jadi Ro hula-hulai. hula-hula rapak mahalaki masuk do hula-hulai do Paribaku. Jadi masuk maneng. Jadi neng madokok kata ro Paribakon ijalomik. Apa sih kutara dauro? Siak kuta siak Sumatera. Iya. Jadi dan pola hamu nama doko kata nang bah ayah kami kan pariban mi kadung abak kunian salohon nah jadi majabbar kurosian si Sumatera molodang boyau mendoko kata di son martik kuroto son nah jadi ya sonido di sana si tabi amang na paribakom ma apa perkata daw si Sumatera waktu si don nah imali dok jadi waktu si do ikonadong do jabbar kata tuaun akhirnya mendokok kata may bana kan ala shooting langsung ikat. Jadi mula sondidok malu hati mah dihamuna bah. Nah, malu hati mah dihamuna. Hula-hulaku malu songondido ada di sana. Jadi nah hamu mah mikon. Nah. Jadi menurut tahu bodoh halaki Paribani main huton hula-hula alai tong ma ilian jabbar kata. Kuduran panjauhun mana dapat kundur boy marapak do. Boy marapak do hula-hula alai bolo jabbar khataon ikona dong matu Pariban. Imam molo sarasenau mole ate mah. Baik, jejak. Oh, ya. Abang udah mari ya, baik. Udah pakai jejak kuat deh. Jadi mulai mak di waktu memang masalah parbul ni Jabbar Hata di Pariban memang jujur do
ni pautihot dakya ipasatu lah hula pariban kadang-kadang gabe uruan libur mo na ini sih kan olo no gabe buri majalo tu ulara hay majo parjolo rata-rata sa parburu pe mga para anak kita umumnya langsung hula-hula do langsung uduran do paribas sulit paribat toro pero do pariban kadung jadi molo pandabot niyan molo pas posisi tadi kita sesongoni ya satu ulo meta pas hak majolo tu pariban namang tu buru nami mado isima partikan na lapas hati jam berhatai ratu nasida na paduahon so nakin pardul nai yung pas tetap mula menurut tahu di hula-hula lana pribadi no law si bodek kan hula-hula buruna mula pardul di sih ale cuman pejuang memang kita majuan orang hula tulang dak ngarong terasak perdodot bikin maju masuk maju nih tak ada pariban nak tak ada dia mau malu maju kita sudah karena hot nah itu tang dong hata pariban di sini jadi mungkin malu dapat mulai tikion naboy tatulo perang pariban mo sing tabba unang holat dongan sa huta ali jo hape pariban tinggalan hape adi gokko ni bedak kasarong pariban lima tersoni bang to pardab sana mulai Jijak. Pura-pura. Ang bay sa bulan na unde. Jip dua. Ang tuyo? No, iya. Apa? Diba, ano nga? Amang udah ba? Amang udah ba? Amang udah ba? Pas nga. Masuk sudah. Jadi mau lihat mak mau taringo mau pandabot tu mau binereng memang mau hula-hula do buru herna sotar pisahon do di pahudulan di sada-sada ulau. Jadi mau binereng di ulau nunjukon memang hera-hera dikecualikan do. Adong terkecualian alana posisi masing-masing pahudul masing-masing. Hasuto pe adong do buruna hula-hula pe adong do buruna kadino noain jadi mau di ulau nunjukon at tongdang buwe saya tapak sahot ikon adong jabar hata tu paribanna alana momen-momen pajauh pedisi posisina herna sodong do momen untuk makatai pariban alana sa posisi ni hula-hula di parhudul na hape hula-hula maduduri do kan itu jadi mau sian hasuhuton ditempatkan paribanna dampas buruna do berena nama kubasi ulau bisi kan itu noai jadi mabar situasi itu sebenarnya situasi ini para pihak ni ulau ni terbohado noai atar sonido kubereng jadi nang butar pesawat gula-gula do burunang pe adong di gokondo jojo sian hasuhuton memang saluhut na do namang gokonon hasuhuton kan itu ale posisi parhudulon datang na mengatur kondang di dia do parpiak ni hula-hula di dia parpiak ni dongan sahuta namar dongan tu jadi naroha nung ngadinggan parpiak ni do pardalan ni ulawan mulu dulu lucu mulu binereng posisi ni pariban di parhudulnya ka orang di hula-hula atas oni lo mulu pandang sianau jadi mulu pajuan Malo di pojo pero na sesuai dengan posisi masing-masing da kaida posisi ni pariban di pajawon di acara pajawon ni aka di ulaun unjuk atau da kaida di si apa na sida di posisi ni hula-hula do parhudul na sida mendukung hula-hula. halo Molo songoni ama udah. Da posisi ni halaki di hula-hula. Tapi yang majolo nuangin siap pariban ni parburu. halo Akas do jabar turasida jabar sinabot pariban ni hasuhuton. halo Dan itu jabar juhuk pe arong do satu nasida. Gokon do jojo adong digijang. halo Puasa dan arong nasida jabar hatas yang hasuhuton.
siya kasuhuton. Alah. Ay posisi ni Paribani itu sejajar dengan Hasuhuton. Itu kan? Nah sejajar dengan Hasuhuton sada Pariban doa sahuta ale-ale. Jadi nah maksud di son, apakah perlu taruh lomba-lomba kudul na itu dan boleh terpisahkan antara hula-hula dan buruna. Saya dongane doang itu. Buasa dangadong siya kasuhuton Jabar tu Pariban. Jabar hata. Alah. Tiki nanay na nanay makatay. Gitu. Hape mulo tabereng na gitu. Sautik tabereng. Ini ro jorok. Akera kota. Tu inang udana anggini baru malang tu inang udana tantina. Udah nggak tuh tantina. Itu kan? Situasi. Udah nggak tuh tantina umumnya. Hubungan batin. Pada umumnya soal itu kan. Nah, mau secara kedekatan. Padahal nak kini dokter memang udah pogerat, laut siat taripar laut. Dan gitu, ada yang takas. Pejok kuda sida, jala hula-hula ipo ya. Dan orang Jabar hata di leku. Untuk maksud abang udah masukan. Dan gitu untuk sirenukot, sirenukorta tu akka ari-ari nama ikut posisi di Paribanon. Tertemi dong na kedua. Allah. Sampai sa bolo tabe udiut mani jabre tabe kon inot dong gereng gabe ong berupa ada kono kesepakatan dan kesepakatan. Alai gabe ordo mabain jadi kebiasaan. Anggo asli na sebenarnya sepajogoni pe kono dong lula. Ima musuh. Alana sah dojak berjuang. Sah dojak bersinamu. Alai na lebih membayar lebih berperan madoha dari mana? Sono do konak keni do sian hula-hulai manian. Alana di situ duranna. Dilema kesempatan nih. Dilema tuh kesempatan itu Pariban ni Suhudi asa tadda. Alana Mama baik keberangan nasiring dihita pengasir terjadi aku perwahon. Pas hatamu mah tu doa tu Pariban ni Suhud HP iberi badui makan waktu. Bahasa masongoni ala sekolah adong pejun lebih spesifik di mana. Jadi bah bolo songonau engkau pakudul oke mak. Rapat do hula-hula na alai bolong dihita niya disilai sabungan dilirak kita masongon hulaon isi hula-hula aung borut ta sisi nama buat deket tanar sahudul do kita batalem ma pertikiyat tuna sidan maddo hatana tu Paribanna. Oke. Molate Soalnya sautik kata ilustrasi. Oma pihak parburu, oma pihak para anak. Adong baru dia ondang itu. So sudi aku nion para nakon. Dengarung nabui ke beraja parhata. Titip songon tagaring marduk dos songo semaruna punap. Dengarung nabui makatai anggap dabui na makatai. Suku-suku ko bui do baru na inon najago makatai sinon mengerti horizon. boy beda buru Mau dari itu kan buru ni paranak beda ni para buru di parburu beda stabi. Aku nggak asirik kudida alai ada nyonya dari semalungun. Boru na makata iban. Boru na gabi makata. Lah masuk di gangi so parang So parburu. super buru. Ni sono tangi woto sebuto ata. Tapi baru di perburuan, Parbura do. adong. Manang baru di hula-hulatan, ya peribatan di sana, gudang akan aja jago makata. Bui do peribatan yang menggetiok kita son, Daw. menggetiok kita. Alay ko buru ni har po para anak ko. Uy. Buru Ala. Udah menurut tahu boy.
Boleh mengganti hor. Berusia ratu sedang bu. Disangkan perudul hula-hula tak kan disando. Ya boleh siya mutta. Molo kita utang arong na buhay makatai. Kebetulan paribat tak buru ni hula-hula tay arong na bawa itu. paribat tak bawa. So ni nang siya no na gido. Buhay na mengganti horizon gawe ha. Dambu, nanti dia marka. Sa hula-hula do kita do pariban. Ya. Mara hula-hula. Hula-hula. Buhay kan? Buhay do kan? Karena hula-hula di Hasuton, tong do hula-hula di Bara, kan? Buhay do kan? Siap berusia no? Dah. Ay, ketemu nanti gak Bol, yo parburu. Isok kita isak hula-hula ta. Isak hula-hula ta manguda. Hula-hula tesat. Seorang manguda warangin. Hula-hula ta siya dari. Paribang mo kan isa sa utulan. Buhay naman ganti yung posisi tesat. Buhay do kan? Iya kan? Dosa. Ibu itu, ada bolu buru sa paribon to. Ay, dan kinang kasunyo mo kira. Kalian mau misalnya doa sahut boy. Boy. Ada apa itu? Boy kan? Ali-ali boy. Boy. Udah lihat nak Boy. Boy itu manang daw. Boy. Isip na boy do. Menurut ada. Dah, bolu ali-ali nang boy. Tingkatan Beda. Bolu ali-ali pardonganon. Mau alih-alih itu tergantung online. Oke, boleh tuh Pak. Orang masukkan tuh dah. Bacana. Nakipin udah kodang hoda alara perlu pemikiran. Tapi emang udah opuk ya? Beda waktu ah. Nah. Ya baik mbak. Dia. Lek sama waktu. Jodoh. Iya. Sepatah dua patah. Iya. Nanti 3 menit. Jadi kalau saya tolong itu kapan dapat tanah king soal posisi ini Paribanon rak de malo hula-hula alam na di dia pena sa lelengop pena mutabereng ba rak do hula-hula di mana ala memang bu Paribaton do gabi buru ni hula-hula na mengusung dekke imasada atong robongong mena sila terak mahudul na si Desi. Dan soal teringat soal Jabar Hata, sian Bonasutu na sila itong memang dangalong memang sililingon natin. Alay ko bereng, gulang doon na marulaon, perjulo do pariban taon, alaro mga uluran ni hula-hula na sila, hula-hula ito do pasangapon na sila, perjulo na sila madukok kala baru hula-hula. Anong nabe, sila na hubungan ni hula-hulon? Ima tulang mangihut. Nalinokon na ilas. Ipajulo do peor. Parpuli na sila. Jadi laki mga posisi ni so pariban ni Bonasuhud. Kaya bang nasong ni. Kete. Sila molo memang tuhitan yan. Kasi sila isa kung anon. Molo boy, molo hula-hula posisi ta. Anong pariban ni Bonasuhud, ima palmurota. Talian Jabar Hata to na sila. Alam memang so naise iba na tubo ng suhot, so ngayon nagtuhula-hula. Terus ngayon ba dapat to ang udah? Ya, Buti na. Ngaliate. Jadi saya kepikir pendapat aku sendiri dan mau berani mempesan kesimpulan kalau mau sejarah waktu alai mengata blow up ate soal ini mah persawa apa nata hadapi narong sautik pemeringan nami kontradiktif digijang digokon HP ditoru dan posisi nang dapat Jabar do ali Jabar Hata dan ano nah terima nah sautik naik molo mangulosian hula-hula ni parburu oke lah ay boru na do na gitu langsung naik molo sian hula-hula di Pararak layak do pariban di hasuhutorong mangulosi Manguru gitu. marupai do kan alana sekedudukan do kan gitu kan setara jadi alani tu kita molo kita magiutor oloran ni hula-hula ni Pararak udah kita mangulosi Soalnya anak dari sang bawa kan. kalian masih kat niu kado tupak do dia deh
Ali sada luat alana bana alasanna alana hami gokon di hula-hulai do tu hami. Jadi bagaimana posisi di hula-hulai songori wara? Kan musuhnya. Belum mengurusi hula-hulai, ya gitu. Pada mengurusi kan? Nang kuy pados pariban. Dok hula-hula. Posisi na ulah. Malang behap itong dulu. Alana gokon di hula-hulai do hami. Kan na tapi gokon di hula-hulai. Ali boton na parhudul. Iya. Setarap do bara do. Asu to ni sama-sama parara do. Yulo siya na. Kan mungkin. Tak mungkin kan kecuali mau Kalau hula-hula do ibagasan marhagutan. Tadi apa teh? Ada pertanyaan soal itu dua. Oh, non. Itu pertanyaan na songonon hampir sarupa do tu paribanon do tu na sabutuha manang na satapuk manang na mardongat tubuh. Bolo siad paranak nak kita bahas pariban na manupahi. Berarti ikut do dipasangapon do tujabu. Bahasana mangaruma tudi Baca lo paromain. parumain. Na baru. Kan itu kan? Bolo siap parburu. Naking mangulosi. Layak dotong jugunot tujabu paribanon. Ala na mangulosi do. Seperburu. Kan memang naking paribatan nih sanuduran di parburu mahita. Contoh naking ka paribatai layak do mangulosi. Sisukunokku. Ala na siap paranak naking ala manupa kidoy mana. Oh, tu jauh majalo paromain. Tok tu jauh jalo parumain. Oh, Ala na parburu. Manigati sinamoton. Wajib. Wajib. Jadi kalau saya bodoh, kisah balik Wajib lah sama lah. Ala-ala kan nasirikan manungain, memang kesepakatan tuh di Jakarta, Jabodetabek. Igidungi nama dia lamani nama disigati. Jarang nama tujuh balik mah nasat tapuki dohot tujuh. Berarti layak dan itu Layak lah. Jadi tahu akan pertanyaan-pertanyaan itu bahwa ini terjadi kontradiktif. Ada orang pro, ada orang kontra. Ayo orang gawe ada bahan pertimbangan tuh akan nama yun. Ade, so ini mau lihat bang. Jadi on menyangkut analisa nama orang. Apa tipu dia sasitong na pangatusyon. Iya deh. Oleh tema marhite-hite persiajaran taborgeron saya dong masalah kesimpulan mana keputusan tu aka ada rendang yun. Nah dia peron dari kama alai nadong do sada kejanggalan di berek kami di Gijeng takas goko do jauh nasida apa di toru dang adong caberhata. Oleh tema marsangka patuhata marsangka mau puta raja silai sabungan marsangka mana kita peparana puta raja silai sabungan selalu turpuk namar hojaku silalai hina bolak horas marida. Horas.